Ngizoloko ngisho kancane nje ukuthi asibazondi, bangabantu nabo bayaphila, kodwa izinto abazenzayo azikhombisi neze neze ubuntu. Benza izinto eziwubulwane ngendlela esisabisayo. So, yingakho ngingeke ngiyeke ukuziletha lezi zitori uma zisalethwa kumina, ngoba kubalulekile ukuthi sibaqwashise abantwana. It's very important ukuthi sibaqwashise abantwana. Bathi beya laphaya, bathi berhala into ezenzeka laphaya, kodwa bebe belazi iqiniso. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. Khumbula-ke ukuthi bebawu-5. Okay, bemantombazane besukele elokishini, and then lo yena unikwe u-5K, laba abanye babuye no-3K, sebeyaxoxa emotweni, kuthiwa wena umuntu obethathile ukunikeza malini, hayi mina unginike u-3K, hayi mina unginike u-5K. Uthi ngaba excited ukuthi hey, izimani-ke le u-5K phela mina ngiwusebenzela inyanga yonke kulela gogogo lami esalweni engenza kulona abantu iy'nwele. Inyanga yonke, kusuke kuyinyanga yonke, futhi inyanga nakhona esuke a good month before ngisuse imali yama-products engiwathengayo inyanga yonke leyo. So ngizowenza ngobusuku obubodwa u-5K. Uthi wabuka wathi hayi, this is easy money man. This is easy money. Uthi hhayi, the following day, the following Friday, le nto zenzeka ngama-weekends. Uthi ngalelo langa lelo uma efika endlini ekhaya kuba khumbula uphiwa ishane. Uma efika ekhaya endlini kubo, ngithe ekuqaleni kwendaba usisi unama-siblings amaningi, and khona nabafana abancane kulama-siblings. Amanye uthi-ke bagangile vele sidala. Uthi eyi, i-chain lami ngendlela elihle ngawo ngiyalithanda. Angifuni ngisho ukulibeka phansi ngoba I know uma engalibeka phansi le y'ngane zala ekhaya ezigangile zizolithatha. Ngizongalazi ukuthi lishonephi and akekho ozolivuma ukuthi lishonephi. Uthi ngigeze nalo leli shane, ngikhathele ngiyimvithi. Sekuseni manje babuye ekuseni, ngikhathele ngiyivithi, we were partying the whole night. Nayo le ndoda ingipatshazwa ubusuku bonke ngingazi nanokuthi ngipatshazwa yiyona noma ngipatshazwa yini lento ebeyisinde ebeyiphe kwami. Kodwa-ke okusalayo bekumnandi, I had a good time and I made a lot of money ukuthi ngithathe imali yami ngiyifake edrowini. Uthi the following day, seku-Saturday-ke manje, seku-Saturday, bayaphindela futhi. Uma bephindela-ke, iphinde ifike futhi the same car ekade balandile the previous day. Sekukhona amanye amantombazane emotweni, kusho ukuthi labayana mhlampe abasebenzanga kahle laba kade bekhona before, I don't know. Kodwa uthi sekukhona amanye amantombazane emotweni, intombazane nje enye beyikhona before iyi-1 kuphela, but there are 3 more girls in the car now. Usisi lo vele akekho, angisho sekamuvele esensini, akekho vele namhlanje. So u-driver nje uzo-pick up and then abese ephathini lapho ziyasha. Uthi hhayi, bafike ephathini zishe kube mnandi kube mnandi. Aphinde futhi the same guy ebekade emthathile ayompatshasa engazi ukuthi usindwa yini, kube yiso sona leso, bamgoduse. Sekuwu-Sunday-ke manje, remember ukuthi Saturday balalile wamnika u-5K, Saturday waphinde balala futhi wampatshaza. Uthi that day umnikeze 7K. Sekuyi-Sunday-ke manje, amaphathi aphelile. Apparently le nto yenzeka ngama-weekends kuphela. Amaphathi aphelile, u-Sunday usekhaya ulele. Uthi ngilele sisandile, zithi mazithi 12 midnight, angene this guy akade elele naye. Uthi angene afika amshaya ithangeni, wake up, let's go. Uthi angikazi noma ngiyaphupha, noma yenzeka ngempela lento eyenzakalayo, kodwa indlela okwenzeka ngakhona, it is so real, so much such that engathi iyenzeka. Uthi angivuse umogayi, angikhumulise amaphijama, ngigqoke ujini, ngigqoke iskipa, sihambe singene same car ebekade balande Friday. Kodwa this time around ngilandwa ngilele, ngiyazivukela. Akufani na last time kade ngifoneliwe kwathiwa woza siyahamba again. Uthi hhayi, ngingene emotweni, uma ngingene emotweni 5 girls, one driver at the front, ihambe imoto. Uthi sithule, kodwa into engiyicaphelayo, there is this one guy in between the girls, e-back seat, ufake a black, into e-black, ethe mangabe seyifakile la inesigqoko esicijile esithe, umqala wayo kusukela at the back of the head, imhlophe kulo phathi only. And ine-sign engazi ukuthi yilesi, yabo i-cross yama-Satanist, ine-cross enjalo at the back, e-gold. Uthi ihambe imoto ifike la ifika khona. Uma ifika imoto la ifika khona,
badilizwe emotweni bangene la bengena khona. Uthi the way it is so serious this time around, akunaphathi akuna-next, kodwa nje kukhona nje ongazuthi umpristi omkhulu omile le phambili. Ubhizi lo mpristi omkhulu upheka abantu, uyabapheka, uyabathulula, uyabapheka, uyabathulula, uyabapheka, uyabathulula. And then uthi it was my turn, kwathiwa next. Uthi nami ngasiwa ebhodweni ngakhishwa, ngafakwa phakathi ngaphekwa. Uthi into engixakayo kulo kuphekwa kwakhona, I am not feeling anything, I'm not feeling any pain, I'm not feeling anything. Kwathi uma sengiphekiwe ngabekwa lapha kwathiwa hhayi sengivuthiwe sengi-right. Uma sengibekwe lapha sekuthiwa sengivuthiwe sengi-right, ngaphinda futhi amaphathi ami abuyela ngahlangana ngaphinde ngayimina futhi ngaphelela. Kwaba sezintatha ngabo-3 sangena emotweni futhi sagodukisa. Uthi kwaba yilonto kwaphela iviki kuyiloyo into leyo. Uthi hhayi bo mani, lento ingabi normal. And now the following day emini ngikhathele ngimvithi, angikwazi ngisho ukwenzani, ngixaka ngisho nawukuphakamisa ukubhoza amakhastoma mefika athi afuna ukuzoluka, afuna ukuzokwenzani, nginqena ngisho ukwenzani, angikwazi kwenza lutho, ngikhathele, umzimba ukhathele, awukho ubuhlungu, ngikhathele. Yabo ngikhathele lokho ngathi ngingalala the whole day, ngisho nasekhaya bangithethisa nginqena ngisho ukuklina, kanti uthi ekhaya mina bengivuka kuqala ngabo-4 ngivuke ngikline, ngenze yonke into, ngiphekele laba esikoleni iparishi, ngibenzele nama-lunch babe be-ready, ngilekelele uma ngoba sibaningi ekhaya angithi. And then vele ngilungiselela nami ukuthi ngihambe ngiyoklina emkhukhwini wami la engisebenzela khona, ngikline ngibe ready for ukuqala ukusebenza in case there is a client efika ekuseni early in the morning ngifica ngi-ready. Uthi hhayi this time around uma uyangithethisa, yini kwenzakalani ngawe? Uthi nje eyi ma ngikhathele. Uthi uma ngithethise it's these parties owahambayo ubusuku bonke, silele wena uyaphathisa. Uthi hhayi kube yileyo nto nje ukuthi ngikhathele. Uthi the following weekend, same story-ke manje yefoni, uyalandwa ngefoni, uyahamba uthini. Uthi the following weekend angabe samfica lowa guy akade emficile the first time around. Yamkhumbula lo wamnika u-5K yokokuqala kulandela wamnika u-7K. Angabe samfica afice omunye loyo amfica wamnika 10K. Wafica wamnika u-10K, makamnika u-10K loyo the following Saturday olandelayo kwawo omunye o-different wamnikeza 30K, owokugcina alala naye Sunday wamnika 50K. Uthi hayi mani, ngathi hayi mani, this is life phela, le i-life yangempela. Uthi hayi okay, hayi kumnandi mos i-life, ziyakhipha. Uthi sebeze baqala ukujwayelana, there is also one girl who seems to be a regular now just like her. Kulo mshikashika lo sebeze baqala abanokujwayelana baxoxa, and akasamboni lo wangakubo, kade wamgcina the first weekend, the first Friday beyile laphaya, akaphindanga wambona after that. Kodwa sebenokujwayelana nalo ubuso bakhe njalo makafika uyafika ukhona, njalo makafika uyafika ukhona, ngaphela manihamba indlela efanayo nigcina senilobunganyanyana ngithi. Uthi beyajwayelana, uthi ngeSunday yokugcina siyile laphayana ekhona nalo ntombazane lo, untombazane loyo owalokhunja eseqala ukujwayelana nawe, wahamba waye etoilet, engazi ukuthi nje umuntu ophisa ukuchama, wangena etoilet. Uthi wachama, uthi makaqeda ukuchama, uthi wahayiza ibhade, wahayiza wavala indlu yonke. Uthi wagijima wambheka, phela uhamba naye, phela sefila ngathi umngani wakhe. Abanye nje uthi hayi bayirelaxela nje, abanye wahayiza umntana, abantu bazithulela nje, abantu wagijima wambheka. Uma yagijima yombheka, uyafika etoilet, untombazane ugxamalazile, uvule imilenze, yabo makade uchama vele kwakhona into ekuthusayo. Uthi mngane ngithe mangithi ngiyachama ngezwa ngazuthi phaqa khona into ephutshulayo. Uyabona mangabe uchama kuma-period ungafakanga ithamponi, ufake i-pad, uzozwa amahlulinyana ephuma ukuthi amahlwili. Uthi ngizwe kunjalo, ngazibuza ukuthi ngoba ngikho nje kuma-period kwenzakalani. Uthi ngathi mengithi ayibo, kuphuma ofishi, izinsontwane. Yabona ofishi abancane laba abaphuma o-sardines, laba abaphuma mangabe kubanda kakhulu eThekwini, baphume babaleke i-cold front inside the sea. Uthi kuphuma labo fishi, uthi bayaphuma labo fishi and bayaphila, baphuma bayahamba la emanzini etoilet phakathi bayahamba bayaphila. Uthi baphume labo fishi, mebeqeda ukuphuma labo fishi balandelwa abanye abancane yabona lento ezincane ezimnyama ezihlala emanzini astale, ezihlala edamini elistale, kuthiwa yini kambe? Izingane zamaxoxo mani, kambe kuthiwa yini ngesiNgisi? Ama-tadpole, kuphuma ama-tadpole.
phuma ama-tadpole amnyama na-grey, nofishi bayajomba. Uthi hey, siya-screama manje, and the funny thing, akekho nendaba nathi, siyazi-screamela nje, nobody cares ukuthi kwenzakalani. Uthi ngithi mngane ngihlala la, agijima aye kwi-handbag yakhe, afike athathe ifoni, afonele i-ambulance. Mekafonele i-ambulance, laba abangaphakathi bambuza ukuthi ufonela bani, ngoba bayeza phela ukuthi manje ufonele i-emergency. Bathi no, you're not going to do that here. Bamthathe bamfake emotweni, babalahle estradini. Mebaqeda ukubalahla estradini, esigangeni nje, uthi somewhere in a very remote area, indawo eyayibuke ngathi yamaplazi like. Uthi asazi nalokuthi sasikephi masilapha, kodwa nje babalahle lapho, babashiye no-10,000 boyi-2. Lo uyakhala, lento iyaqhubeka nokuphuma enkomeni, and uthi sekubuhlungu. Njengoba ilokhu iphuma nje lento bhurukuju, uthi sekubuhlungu manje, kubuhlungu akubekezeleleki. And at the same time, uthi kubuhlungu, uyabona isinye sakhe usisitazi ukuthi engazi ukuthi isinye sesiqala ukukhukhumala, eze emane ipurukutshela, lento iyaqala sakhukhumala. Uthi wafonake, wafonela i-ambulance. Mayefonela i-ambulance, yafika i-ambulance, uthi isibhedlela esasiskeduzane ngaleso sikhathi kwakuyi-Chris Hani, uthi abazi babalahla, kodwa uyakhumbula ukuthi isibhedlela esasiskeduzane nabo at the time kwakuyi-Chris Hani. Bahamba-ke basuka esibhedlela elokhunjeni e-Chris Hani, mebefika noma i-Chris Hani iklinikhi noma yini, kodwa nje uthe nje base-Chris Hani. Bafika lapho ba-admithwa-ke. Mebe-admithwa kuthiwa chaza-ke ntombazane kwenzakalani, uyasho ukuthi kuqale kanje. And uma esho uthi since the first week behambile, uthi beloke ezwa engazukuthi une-discharge, kuphuma engazukuthi uphuma amanzi kakhulu. Wazitshela ukuthi mhlampe lo alale naye umlale kakhulu, wanganaki. Kodwa nje uyanothisa ukuthi manje ever since baqale le ndlela abayihambayo yokuba yokusileya, une-discharge engekho normal, le-discharge le. As a result, ugcina eseshintsha i-panty liner every 3 hours, ushintsha i-panty liner, every 3 hours ushintsha i-panty liner. Okay, makafika esibhedlela bathi bamuse etiyethe, ubani ozomsayinela. Ngithi mina akekho umzali wakhe, angisiyena umngani wakhe, angisiyena umzali wakhe, ngumngani wakhe. Caca ukuthi akekho umuntu ozomsayinela esibhedlela, sebefuna ukumhlinza babone ukuthi labo fishi baqhamukaphi. Uthi kusenjalo kwafona leli soka lakhe leli elalithe uma ngabe liya overseas, leliya lokuqala, khumbula lokuqala lala nalo, lafona lathi ngizwile ukuthi kuthiwa kwenzekeni ngesikhathi when you were at the house, when you were at the house, this that you were rushed you were rushed. Akasho nanokuthi you were rushed, what happened? Uthi amchazela. Athi lalela, lowo mngani wakho lowo akanalutho, akaguli. Ngicela ukuthi ungenzele kanje, bacele ukuthi bamkhiphe kuleso sibhedlela, or mina ngizoza ngokwami ngizomntshontsha kuleso sibhedlela aphume, because akaguli, akanalutho. They won't help her, otherwise uzofa. So to help her, mina ngizokusiza ngoba ngithanda wena, mina ngiyakusiza. Into ozoyenza wena ukuthi umthathe umngani wakho umuse kwi-traditional healer, and loyo traditional healer ngizokulayela ukuthi kephi ezosiza umngani wakho. Ngizokulayela ukuthi kephi traditional healer. Here comes the story. Uthi hayi nangempela bamthathe bamuse kwi-traditional healer-ke leyo. Ifike i-traditional healer, akanalutho lo, kodwa umithi, and njengoba umithi inyoka. And unfortunately, njengoba emithi inyoka, kufanele ahlale lapho kulowo traditional healer aze ayizale leyo nyoka leyo. Uthi yeyi, wesisandile, ngaphuma ngibambelele izandla ekhanda, ngaphuma ngiqhasha, ngibaleka. Ngangabheki nangemuva, ngazi nanokuthi ngangiyikephi, kodwa nje ngagcina ngiyitholile indlela egodukayo, ngabona indlela engize ngayo. Uthi lonke lelo viki lelo, 12 midnight, bekaphaphama, aphaphanyiswa yiloya yokuqala alala naye, amthume. Uthi ngiyakhumbula ngelinye ilanga wangithuma ukuthi namhlanje ngifuna ukuyokwenza ingozi endaweni yokuthi in the cross of istrata esukuthi, nokuthi kuleyo ngozi leyo ngifuna kufe abantu abawu-10. Ngelinye ilanga uthi waphaphama futhi wamvusa, vuka, wake up my girl, wake up, it's time to work. Wavuka ephupha emthuma in a home young couple esindisiwe, and the wife was pregnant at the time. Wathi ngifuna leya ngane emithwe yilwa mfazi, wena uzofika ukhoze miscarriage, and I'll make sure ukuthi I get the baby. Uthi sisizandile, yila engasho khona ekhaya ukuthi ma nginenkinga. Uthi kanti vele nasekhaya beseqalile ukubona ukuthi kukhona inkinga ekhaya, umama uthi uyakhuleka, umama is a prayerful
woman, uyakhuleka nje, uyayixosha imoya ngempela as an intercessor. And already yonke lamaviki in the past 2 weeks uyabona vele uma ukuthi khona into off ngami, khona into off ngami, and bekafika ngikhulekele ngizwe sekukhuleka eduze kwami mekade ngiqeda ukuthunywa. Angizwa uma esekhuleke ekhuza imimoya, kanti uyayizwa into eyenzakalayo. Kusho ukuthi ngalesi sikhathi emnika leya chain, and uyakhumbula ukuthi kunaleya chain amphelona, uthi lela chain soloko alifaka akaze alikhipha, ukuthi ngelinye ilanga wafika uma wakhe ekamereni lakhe wamkhuleka waze waqhashula le chain, walithatha uma wakhe walilahla kude, akazi ukuthi walilahla kephi. Ever since alifaka lelo chain wayengakaze alikhumule, kanti lona chain lemkhuba leli elalingena kuwena lingene imfaka imimoya likuphozese. That is how they go around these people benza imimoya yobusathane. That is how they steal inhlanhla yakho ingakho benemali kangaka. That is how they go around ba-break imishado benze ini. Yonke le mikhuba kuthiwa yenziwa imimoya la abayenzayo yobusathane nezinto abazenzayo abasuke bezenza ukuthi bathole imali fast. Untombazane owayemitha inyoka uthi akazi ukuthi waphele lapho, wasaba ngisho akazanga nanokuthi kufanele aphume abheke ngaphi, ngoba khumbula ukuthi babehlangane emgruvini, wayengamazi ukuthi ubani wakabani. Sorry, wayengamazi ukuthi kukephi kubo, even though wayelazi igama, but igama ayelazi kwangesilona igama lakhe langempela, because lo oqala uMangqingqiza lo wayebasusile wayeba-advise ukuthi abangasebenzisi amagama abo angempela. So wayelazi igama lakhe ukuthi ubani wakabani, kodwa lelo gama eliwubani wakabani lali-wrong, ngoba babe-advise-we ukuthi bangasebenzisi amagama abo angempela. So uthi akamazi kwaphelelaphi ngaye, yena wasizoma wakho wamkhulekela, waqashula ishayini, walilahla. Emveni kwaloko wakhonfesa ekhaya kuba ukuthi kwenzakalani. Uthi ngalesi sikhathi ephupha evuswa in the middle of the night beyoqotshwa, that's where umphefumulo wakhe was stolen. Ngalesi sikhathi kuthiwa this one is done, kusho ukuthi kuqediwe ngawo, usuzosebenziseka emoyeni yabo yobusathane, emoyeni yabo yokuthwala, nayo yonke leyo nto leyo, izinto ezimbi abazenzayo. Uthi-ke that is how my story sokuqoma ama-Nigeria. Futhi ngangingaqomile mina-ke, ngangiphethwe ukuthanda izinto, ngayoba yi-blessee laphaya. Ama-blessers, ama-Nigerians anemali. Uthi laba bantu sisande babeve bakhiphe ibhola lemali into engaka, ama-200 wodwa, babengasebenzisi, wawungeke ubabone bephethe ikhadi. Uthi kwakusetshenzwa ngo-cash, ibhola istaki into engaka. Uthi-ke emveni kwaloko-ke leya soka lakhe lela, before uma wakhe emkhulekele eqashula i-chain, lamfonela lathi lizomupha imali u-50,000, lifuna ukuthi aphindele ahambe ayolanda lo waya kwakuthiwa umithi inyoka amlethe kuyena. Yena ngeke akwazi ukuya khona. Uthi wathi nje cho, ngiyabonga, sala no-50,000 wakho, sala nayo yonke into yakho, ungaphinde ungifonele. Uthi wayesenane-iPhone ayithengelelwe la, so kuthiwa wayithatha leyo phone wayihlafaza yaba yicucu, walahla nalowo sim card, ngoba phela leya msebenzi yobumnyama ababenza ngapha emaphathini babesebenzisa izinamba ezihlukene, babefonelana ngey'namba ey'hlukene. Wayengasebenzisi inamba yakhe e-original ayejwayele ukuyisebenzisa before. Uthi kwawukuphela kanjalo-ke ukuzama kwakho into yokuba yima-blesser. So nje uthi Sisandile, ngicela uhambe uyotshela osisi bethu abancane ukuthi ayikho into yamahhala. Ngisho umuntu angaze akuthengele ipleti le-R100 namasavana ayi-6, okusalayo ikhona indlela azofuna ukuthi kubuye ngayo, and okuhambisana nama-Nigerians phakathi ku-worse. Laba bantu bayingozi. Mina ngabona ngasindiswa yimkhuleko kamama, ngoba uyacabanga ukuthi kusho ukuthi mina njengoba kwakungakwenzeki lutho kumina, ngiloke ngithunywe ebusuku ngilele, ngiloke ngithunywe ebusuku ngilele, engazi ukuthi ngiyaphupha, kanti umuntu uyangivusa ngempela sekantshontshe ispirit sami. Uyacabanga ukuthi kusho ukuthi ngangizogcina ngiyiqotha ngiyiqeda yonke ifamily yami, ngingekho aware ukuthi ngiyiqothe ngayiqeda. Ngangizophetha ngiyintandane, or mhlampe wayesangiplanela i-assignment enkulukazi nami engingayazi, mhlampe eyayizoqotha ilokishi lonke kwazi ba. Kodwa nje ngithi ngicela ufike ubatshele, ubadonse ngale, ubatshele le ukuthi ama-Nigerians ayingozi. Mina ngabona ngo-C intombazane ichama ofishi, kade silale nama-Nigerian, angazi ngasinda kanjani, kodwa nje ngiyayibonga imikhuleko kamamami. Kuyimanje angilicabangi, angiliphuphi ngisho ngilele e-Nigerian, ngisho ngingavaleka kanjani, ngisho ngingalamba kanjani, soze. And-ke ngi-right-ke manje ngibuyele, I even have a better place to work. Mama wangikhulekela, wangisa emthandazini, osebenza ngamanzi, wangiklina, ngafutha, ngenzisa izinto nga-right, ngaklineka. Senginendawo yami manje, isaluni yami iqale phansi, isiyabhuma, i-right, and ise-mall ephakathi elokishini. Nje ngithi ngicela ubatshele ukuthi nothing comes easy in this lifetime. So don't forget to like, comment, subscribe, share.
and even share your story and your experiences, because i-awareness le esiyi-create la asizixoxeli for ubumnandi lezi zindaba, sizixoxela ukuthi nawe uhambe uyotshela abanye ukuthi be careful, because ngempela we have to be careful. Love and peace. Bye.